U glavnom jelu sasvim lično sa Neletom Begovićem. Zovem se Nedžad Begović i da ja prvo apsolviram ovo najteže imam. Rođen sam 58. u martu i to je 48-49 godina. Eto, muškarac u srednjim godinama, kriznim što bi rekli. Eto, bavim se filmom, filmski sam reditelj. Pa eto, imam negdje 80 nešto kila. Najviše volim kad ništa ne jedem jer ne volim nešto da žvačim i onda kad jedem volim ovu vegetarijansku hranu, što manje komplikuje. Ne volim masno i nikad u životu nisam umastio ruke. Diplomirao sam pravo, nikad se time nisam bavio. Od, 76. godine ovako, od nekog mog tinejdžerskog perioda bavim se filmom i tako je ostalo sve do danas. I znam, kad sam završio gimnaziju, da smo Miro Purivatra, koji mi je bio školski kolega, i ja nešto fantazirali o tome da idemo u Prag da studiramo režiju. I znam da čini mi se, njemu se majka bila operisala ili nešto. I onda je on rekao, ja ne mogu. Onda sam ja rekao, pa dobro, ni meni nije baš nešto imam ja moj klub, tu ću praviti filmovi. Onda sam otišao na pravo, nakon iz činjenice da nema matematike, da nema engleskog. A u stvari možda najvažnija činjenica u tome je bilo da su sve moje simpatije iz gimnazije, odnosno najveći dio simpatija je otišao na pravo. Čovjek uvijek pogotovo u tim nekim tinejdžerskim godinama pokušava da nađe sebe, traga, luta, mislim. Pa, mislim, ja sam isto tako, počneš ovako od izviđača, ne znam, nije od pravopisne lige, recituješ, pjevaš u horu, sviraš gitaru, tamburu, šta bilo u školi. I tako nekako, u traganju za sebe, ja sam nekako vidio da se pojavio neki filmski klub Riječ mladih gdje nekad, ko danas, recimo marka ili 2 marke, kupiš člansku kartu pa onda možeš gledati cijele godine filmove, jeftino. I tako imao sam priliku da gledam te egzotične filmove i onda nekako da tražim sebe i počeo sam praviti te, eto kako se kaže, amaterske filmove, išao na one filmske škole, neke kurseve, seminare, svašta. I počeo praviti filmove i to je nekako meni išlo od ruke. Ja kako napravim film, tako dobijem nagradu i onda meni se učinilo da sam ja dobar u tome. Tako družio sam se sa beskrajno važnim ljudima i putovao po festivalima i šta ja znam, mislim, kad provedeš par noći sa, na primjer, Velimirom Stojanovićem, tako, to je čista čarolija, ili sa Vladom Petićem, koji je profesor na Američkom univerzitetu filmskom, onda jednostavno dobro se osjećaš. Sjećam se da sam volio da eksperimentišem, pa sam onda bavio se nekom animacijom, nešto koji sam na teorijskom nivou znao, ali nikad nisam ništa praktično. I onda sam pokušao to malo da vježbam. I onda ovako 85. godine osnovana je trajna radna zajednica filmskih radnika Bosna, tako se zvala. I oni su htjeli da pokrenu animirani film jer je prošlo, 25 godina da niko nije napravio crtić. Ja sam napravio moj prvi crtić koji se zvao EKG i koji je onako baš bio bum.
dobio je, ne znam, veliku zlatnu medalju, obišao sve merdijane, paralele, još je dobio nekakvih 4-5 nagrada u svijetu. Ušao je u neke, kako se zovu, kinoteke, ove ASIFE, to je asocijacija autora crtanog filma. Onda ja sam dobio poziv od Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku da tamo arhiviram film. I onda, recimo, ja sam pod nekom kulturnom zaštitom UNESCO-a, zahvaljujući tom filmu. Ne znam, kad bi ikad niko igdje zovno da održi neki čas 45 minuta, ja ne znam šta bi pričao 45 minuta, osim što mislim da mogu nakon s ljudima pričati o mašti, o ideji. Meni šta dođe u životu, ja to pravim. I onda kad 3 put zapneš na kabel, u stvari kad 3 put rikne na kabel kompjuterskog miša, onda kontam, a kako bi to moglo da se premosti, što bi rekli. Onda ja napravim neki dodatak, pa je to neka inovacija. Tako da eto, tako jednostavno funkcionišem. Ako bi sad 3 put zapio na čilim, onda možda odmislio neko lijeplo ili lekse neki da se to ne mora čovjek zapinjati ako ne mora. Evo. Mislim, sad nakon malo svakom godinu, ne znam ja od ljudi ko zna, ko ne zna kakva je moja igra. Ali uglavnom, eto, dakle, koračunska teka, kružići i križići, i treba 5 horizontalno, vertikalno ili dijagonalama složiti. I sad najveći problem bio, jer kad je 9 puta 9 ne može se igrati, tako 11, 12 puta 12, to je opširno. Ali sam ja došao do mjere da je 10 puta 10 briljantna igra. Imam negdje oko 11 inovacija, ali treba puno para da se to sve napravi. Ali ako Bog da zdravlja i para, bit će i to. Komplikovano je to jer sad sam ja ocu i materi u postarost dao nešto, oni bi bezbeli, bolje se osjećali da dođu da vide normalan film svog sina nego gdje sam ja njih stavljao u neke situacije gdje baš oni nisu bili komfortni. Ali eto, mislim, trebalo je šta će drugo nego podržati svoje dijete, makar im i ne bilo najprijatnije u svemu tome. Mislim, eto, ko ne zna, moja žena je Amina glumica, tako da tu ona imala također problem kao da dokumentarno igra sebe, a da se ne vidi da ona glumi. Pa evo ovako, mislim, meni se desila najgora stvar u životu koja može da se čovjeku desi, bukvalno kruna životnog uspjeha, ideš na Tribeku, jedan najjača 2 festivala u Americi i onda ne možeš da dobiješ vizu zato što postoji neko isto ime. Čovjek koji na nekoj listi tretira se kao osumnjičeni za ratne zločine. I ne odem ja na Tribeku, ne mognem dobiti vizu kad mi je trebala, nego dobijem zadnji dan kad je sve bilo gotovo. I onda mislim, kako bih rekao, ne dam se ja tako lako, niti ja volim da kome ostanem dužan. Tako da ću ja sigurno napraviti nešto, ili film, ili aneks filmu o tome kako sam proveo 15 dana kao osumnjičeni za ratni zločin. Tako da vrlo složenu egzistencijalnu činjenicu da si osumnjičeni za ratni zločin, nadam se da ću pretvoriti onako u jednu umjetničku, zanimljivu činjenicu kako se čovjek osjeća, znaš, pa neko te gleda pa kaže gdje si ti Jarane skoncentriši, jesi li ili nisi, znaš. Mati je bezdeli, misla, što ne fataju Karadžića i Mladića šta su moje dijete našli i tako. I tako, eto, mislim, ako ja uspijem to pretočiti u jednu zanimljivu umjetničku činjenicu, onda, kako bih rekao, imalo je smisla.